težak napredak vidosmi i nizete do zadnjeg kraja. Kako vi go vidosme od Kupaka? Vrhunska utakmica s obje strane, napeta do zadnje sekunde. Mislim da je nerešeno bilo realno. Čestitam protivnik na pobjedi, oni su bili prvo polovne bolji, ja mislim da je bilo drugo. Odličan turnir, odlična utakmica. Puno stvari sam zadovoljan, puno nisam. Вашият тим водеше с 2 гола разлика от финиша, но пропуснали прилика. Имате ли нещо да им замерите на вашите игри? Dobro, mladost je to, mladih igrača neiskusni. Radimo ništa, ja sam ih gurao malo uvati, malo je tome. Ali dobro, moraju proći kroz to i ja sam uvati. Ne zamjerim ništa. Odlično. Направихте много со вашият тим минатата сезона и оваа сезона имате големи амбиции во Српското првенство и во Европскиот клуб. Кој е дометот на Динамо Панчево оваа сезона? Sigurno da će da treba malo vremena da se uigramo jer mi smo izgubili prvu postavu prošle godine na 8-6-7 igrača. Mislim ako se mi uigramo doći još jedno-dva pojačanja, sigurno ćemo igrati jedno određenu ulogu srpsku rukomet, idemo playoff sigurno, to je cilj. Sad naravno kupuju u Evropi što dalje to bude. Hvala.